Kisipai ke Israel ke abteng ban terbom hak tem ki Hamas hakanong ba kasa hakani kasengi sajjan beladem. Katolong kupol ke ong ba hakani kijing terbom ke Israel kumba sanpa angut ki beri ke ayam. Ki bom bat namding ke Israel ke abtei hak skul ke ba pensaro ya ki beri ke badon rai penrungut hakaba bom ke Israel wa kerwit kadba gidang tia. Kisipai ke Israel ke ong ba ki tel bom hakati ki jaka nama lasina ketem jakari ki reu pentrim Hamas hakati ke skul. Israel ka beteng terbom hadin berapan kut ki jing sangat yaset bagi Hamas haul berem tausnem. Kala butong ru ban kurup e baro ka Gaza bat ka beteng ban ter hadu ba ki Hamas kin jot theo bat kin penpai ya ki ba syaset akti jongki kumbasan pu prangot Kani ki jing tama ka Israel ka penjot bun ki jaka Gaza bat penlong kumba kandai pu persen ki bre ban patchnong. Kisipai ki Israel ka keno ba kejingjap ki rupai ba kadai nama bakila no Hamas ki penlong ketem ban re hagi jakasa ki pai ba kisipai ki Israel ka kamro bakila no na Palestinian ki set namding laitli na Gaza hanrei atli ga yap ki hap no tang hapo upur sam ka Gaza kat ba uwe rapan hap kendai no ke Israel kila no Hamas ki peniap kumba khat aspa ngut ki breu bat rabol aspa san fuengut kinong Israel hau aja apulai Masiteng lagi basyara bol ga yo ban pai hadin kejing sangat yaset prangut la yo pelaj im kisipai ki Israel bat ki yo tamro bun rojon ki basya peniap hagi Hamas kene kejing hirtma ki Israel ka peniap kumbasan pusau hajar ngut Palestinian kat kum ke Gaza Health Ministry